Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kabadan ya Islam Trekam Hasin Joseph Church Parish Maukhar kalapelong ya Jingïalehkai Futsal Frenzy Tournament halor kapang Empowering Youth and Enabling Change Futsal Frenzy Daka Jingïalehkai berkemikhalia AIDS Control Society Shillong. Ya kini Jingïalehkai la pli perda da uba Humbert nong buat ubala long kum ukong san ringkat la sakilang da u Assistant Director IEC Kemikhalia AIDS Control Society uba Rabbor lang rani u Zonal Youth Director ke SACYM Zone u Reverend Father Leo Yaubor u Assistant Parish Priest ke Mautawar Parish u Reverend Father Michal Monsuja u Parish Priest ke Maulai Parish u Reverend Father Teleforest Nonglang u present jongka senjuki sengrangba zone 1 uba Stennis Nongkendri kinoyalam jongka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Central Body bar kinoyalam jongki seng Samla naki parish ki bahap hapok ka zone 1 kathong jongka ni Jingïalehkai kalong ban penmi pisa na kabanta ka Zonal Youth Convention jongka zone 1 ka bansalong ha parish Mautawar nadu ka khandai terik haduk ka khatwi tri ukulalangkon aza apun rio bar kumju ru ban ajing pensyai syapang Jingïalehkai jongka jingpang HIV AIDS Shimno ya ke responsibility ni tu bagi tang hakati jong ke government jong ke health department re hakati jong pi baro kamtam ki kemi ki pala ni ki ki henman ki para pihak ban lo ban hab ban ship dengan responsibility kumno ban ya dai la jong ban ya dai ki bei pat kumbalong mentah ke jala ke jong ngilatan adu si pau hajar tam ki beriu iba em bat usiang jimpang HIV kini ki beriu isayo utau nomor 10,000 nomor ki deba kila awan mat ban das ya la jong ban wan sim ya ka treatment ma henry how about ki wei pada ki bampat wan lada mentali asia ngang ada HIV ma hoi haki hospital ki jongi ki nurse ki jongi ki counselor ki doctor jongi ki pensong tu abe ik tak ki beriu ba ki ni aku mo ba lada ki la ayo el jong ba ki em atakan ba ki num pen bet su e ki wei deng na em tang ba ngamla ababan ong dah garanti bahkan long kumta nomor kedan kam kata kecing sotu bah kecing sotu kapan adu telong ya kita ki ATA data kadau ke department nganget ba nyemdan tang 10,000 inang bun ba tambah beli ke 41 ban sim ya ke treatment ban sim ya ke test nomor kim sotu hidu utau HIV the way hakani ka sin ke pemerintah la dang yang ni HIV mo umdai su Obama dia sing dang smoothing ya u lada kino lada ki beri ki badan HIV ki sim word ya ke treatment ki dikta style dawai man ni mut kin sa poino kata ka puan ba kiro kin sa im normal kumba im mangi kamut tang sudang HIV ba le sima buat lagi kena samla kin ang mut ba dan HIV thai ki beriu kin rai ko la ni itu tang la katut kamlong kumta ki beriu ki long back normal kumba long mangi ba kita ki bladi dawai mentarut kila poino kata ka stage ka met ke jongki ba uta virus amla asu ban detect dan la le ya kata tang ba ki habandi dawai bet baru serta kanang im ki habandi di kumtaru lada kila awan no kata not detectable ma buta virus amla asu ban detect kimla ban i ke treatment of course ki habandi bet henry pat kata ke jing ban la ban transmit ye ki wei pat kala duna bha tina tadau hani ke por ke jala Meghalaya ke di ke berit ba ban ni ki youth ma ngan adu kena Samla jo la so thu ba ke future ma kata ke future ke di jongi ki youth ma ban mangi hi ngin long ki kinong yalam kata kadau i hab ban penti kena ba kata ke future ke jongi ke di bandi ke future ke baklan ke strong ba ngin yo ya kata ke Meghalaya ke bajot tang lada mangi ki kena Samla i long ki bakwat bakia
Mana penat je tu?